pozdravljeni v zadnjih vijoličnih novicah iz studia Belek. Nocoj imamo dva gosta oziroma tri. Gosta v osnovi sta Antoine Makumbu in Malik Seluki, ker pa hočemo, da ona dva razumeta, kaj vprašamo in da tudi vi veste, kaj ste odgovorila. Je z mano tudi Ažbe Juk, to je specialist za francoščino. Ovladaš, mislim, še vedno, kaj obnavljaš kaj znanje francoščine ali... Pa ne, mislim, zdaj smo v decembru, ko smo imeli pauzo, smo šli z družino nazaj v Bordeaux, malo na obisk. Drugače pa vse, kar se z Makijom pa Malikom pogovarjam. Dobro. Torej, Maki and Malik, bienvenue à Studio Belek. Thank you very much. Thank you. That's all of my French, you know. It's okay. Najprej, svoje splošno vprašanje, kako je na pripravah in glede na to, da sta tudi cimra, zna biti verjetno v dnevni sobi tudi zanimivo. Vous sentez comment ici, dans la préparation, comment ça va le match, l'entraînement, et après vous êtes dans la chambre, donc vous sentez combien ensemble, c'est quelque chose qui te dérange au toi? Non, franchement, c'est bien. Parce que ça permet qu'on se connaisse tous les joueurs, et on peut échanger, c'est mieux pour le groupe. Pravi, da priprave potekajo zelo dobro, da se spoznamo, da lahko normalno funkcioniramo kot ekipa. Non, c'est bien, on fait des bons matchs, on monte en puissance. Et même le groupe, on sent une meilleure cohésion de groupe. Et... Non, c'est bien, franchement. Malik je rekel, da imamo tekme, na katerih se pač lahko pokažemo, da zvišamo našo formo oziroma zboljšamo, pa tudi, da se ekipa poveže med sabo. Kaj pa v sobi? Je kdo koga moti? Et dans les chambres? Il y a quelque chose, tu vois? Entre moi et lui? Oui. Non, franchement, ça va, ça se passe bien. Parce que des fois, il est chiant. Il dort bizarrement, Des fois, il est chiant. Il dort bizarrement. Malik je rekel, da zanimivo spiti. Tu penses de quoi? Et il dort bizarrement. Pourquoi? Il s'endort avec la lumière allumée. Pravi, da spi z prižgano lučko. Maki. V postelji. Boji se, torej. Tu veux pas? Non, lui, il ronfle beaucoup. Il ronfle. Za njega pravi, da hrgoli. Dobro, zato ima on luč. Ena zanimivost je za Malika, mislim, niti ni zanimivost, v bistvu slabo je začel ta del, ko je prišel v Maribor, namreč nesreča z umivalnikom. Nikoli, v bistvu, imel resno poškodbo, je moral celo iti zdravniško pomoč. Kaj se je to zgodilo, ko je v bistvu prišel v Maribor? Il a demandé, tu sais quand t'es arrivé à Maribor, t'as cassé le... Oui, et pourquoi? Ça se passe quoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, parce que c'était une blessure très... peuvent être très grave. C'est vrai. C'était à 1 cm, tu prenais 6 mois d'arrêt. Pour 1 cm. Za 1 centimeter, da bi pač drugač umivalnik padal do njega, bi mogel 6 mesecev počivati, ne? Torej, tak je umivalnik, ker je verjetno, ne? Donc c'est le vide qui... La faute de lui. Oui, c'est sa faute, c'est pas ma faute. Maki, za Makija nas zanima tu, pač slišali smo, da ima poseben hobi po hodnikih zgoraj, ker imate tudi sobe, predvsem pri fizioterapeutih, v bistvu je nek zastopnik za francoski parfum. Slišali smo, da pošprica parfum, pa potem po domače leti po hodniku. Mislim, v čem je to? Kakva je to finta? Il a dit qu'il a attendu que tu viens avec le parfum et tu mets 2 fois et tu vas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il m'embête beaucoup. Il m'embête et moi, ça me fait rire. C'est pour le taquiner. Rekel, da ga dosti zabava glede parfumov pa tega. In pač takim vrača. Ja, takim vrača. Aha. Dobro, za oba smo zbrali tudi nekaj fotografij. Lahko pokomentirata en drugega, pa gremo po vrsti. To je za Makija ena, v bistvu, Somali.
Vprašaš, kaj gleda nogomet ali se skriva, ne vem. Tu fais quoi ici? Tu te rappelles? Ouais, je vois, c'est où? Wow, il a eu ça où? Hein? Où il a eu ça? Sprašuje, kje ste dobili sliko? Dobili smo, zato ni važno. Naj prva, malo smo se znašli, tako pri vseh. C'était où? J'étais au parc là, c'est vers chez moi. Putain, frère, d'où? V Parizu, v parku. Aha. J'étais petit et gros. Hein. Naslednja je tvoja že na igrišču. Là, c'était à Monaco là. Ouais, c'était après un match. To je poteklo ja, v Monaku. Pri Monaku, ne. Ta je, tu je v, bom rekel, kar dobri družbi, ne. Tu es dans la bon groupe ici. Ouais, c'est très bon groupe. Mbappé. Avec Mbappé, Kylian, hein. c'est. Putain. Tu tudi. Ici pareil. Ouais, pareil aussi. Vem, da je začuden zaradi fotografij, kaj ni pozabil, ne, na te fotografije. Verjetno je presenečen, da smo prišli do njih, ampak se je za vsakega. Imamo tudi 2 videa. Na 2 video. Najprej en, ki je v bistvu povezan z Mariborom, vse, kot so nam rekli, nastal na poti iz Sežane v Maribor. T'as fait ça quand tu vas À Maribor, ouais, c'est le premier jour où j'allais signer. Mais j'ai fait ça avec mon manager. Prvi dan, ja, ko je po podpisu. Po podpisu pogodbe. In še imamo še enega iz treninga, ni z igrišča, ampak je... Allez, go! Excellent. 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 Envoie-le. Pas. Excellent, voilà. J'ai pas compris. C'est où ça? C'est en bas de chez moi. C'est en bas de chez moi, ouais. C'était pendant le Corona. Quand il n'y avait plus rien, ben, je m'entraînais comme ça. Med korono, pri njemu doma. Malik, tudi za tebe imamo nekaj fotografij. Je to, kdaj je to? C'était où ça? Ça, c'était chez ma famille, chez ma tante. Pri Me rappelle. njegovi teti. Aha. Po Maki kaj komentiral? Tu veux qu'on... Je dis rien. Ni treba. Non, faut pas. Muzika. Non, hey, c'est pas bien, c'est not good. Not good? Chelsea? Ça, c'était quand j'étais à Cannes, ça. C'était devant le collège. To je pred šolo. Tu pa že. Huh. I score. I remember. Tu je da gol, pravi. Tu? No, I don't score. V vijoličnih novicah je na vrsti rubrika Enkrat Viola, vedno Viola, pa poglejmo, koga smo poklicali tokrat. V rubriki Enkrat Viola, vedno Viola pa smo iz Turčije poklicali na drugo stran sveta v Teksas, natačneje v Austin, kjer je z nami Žan Kolmanič. Kolma, zdravo, najprej povej, si zdravo, vse v redu? Zdravo, pozdrav v Turčijo prvo. Ja, zaenkrat vse super, zdrav sem, kar je najbolj pomembno v pripravah, tako da vse v redu. Kako je vreme v Teksasu zdaj? Vroče? Jutra so še kar hladna, ampak pol se pa segreje na kakih dobrih 20 stopinj, tako da ni nobenega problema. Liga pri vas traja zdaj, ali? Ne, mi smo zdaj končali drugi teden priprav komaj. Začne se pa sezona 26. februarja. Ampak trenirate normalno, ste doma in kako trenirate?
Ja, mislim, mi bi zdaj ta teden bi mogli iti na Florido, ampak smo se zaradi par korona situacij odločili, da bomo odpovedali. Na našo srečo v Teksasu imamo lepo vreme, tako da nam nič ne manjka doma, ampak ja. Spremljaš Maribor? Seveda, vse prispevke sem pogledal že na YouTubeu lih. Si pogledal. Povej, kaj gre ekipi, si zadovoljen, igraš? Ja, mislim, prejšnjo sezono sem si nabral lepo minutažo. Rezultatsko nismo bili lih zadovoljni, ampak res je, da smo komaj prvo leto izkusili kot ekipa Ligo MLS. Tako da zdaj pa za to drugo leto pa upamo, da bo boljše. Kak je rad v MLS-u? Kvalitetna liga, težki nasprotniki? Ja, moram reči, da je liga kvalitetna. Res imaš dobre igralce, jaz kot levi bočni branilec proti tem krilnim napadalcem imamo lahko prave borbe, no. Glede organizacije, vsi klubi so res porihtani, tako da glede tega nimam kaj reči. Kolma, mi te spremljamo, držimo pesti za tebe, ti drži pesti za nas, da na koncu dvignemo pokal, bodi zdrav in čim več igraj in čim boljše. Najlepša hvala. Ob tej priložnosti samo, da še pozdravim vse navijače, ki gledajo to pred domačimi ekrani in pa ljudi, ki so zdaj v Turčiji, da še enkrat pošljem pozdrave. Hvala, Kolma, upam, da se čim prej vidimo v živo. Čau. Hvala lepa, čau. Hvala, Žan Kolmanič, vso srečo želimo še naprej. Kakšno vreme pa nas čaka jutri, ko se vračamo v Maribor, vremenska redakcija. Bonjour, aujourd'hui on est en Turquie. Le temps il est un peu mauvais, il fait froid, il pleut. Et c'est pas trop agréable. C'est pas trop agréable. Mais ça va le faire. Et pour notre retour demain, on espère qu'il fera plus chaud. Viola, 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 To je to za letos, hvala, ker ste nas gledali. Pripravili smo tudi priročna darila za goste. Najprej Malik. Hvala. Maki. Hvala. To je moja. Pa moja, samo za Jugija niste dali? Dobro, to je bila šala, v redu. Evo in za našega prevajalca in prvega vratarja Jugija. Hvala lepa, srečno po domov, brez poškodb, brez pokušb in s polno močjo v prvenstvu. Hvala. Hvala.